Banje kubasuhuza Imana ibarinde ngiye umva kuri micro ndi Audibles. Uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi biravuga ko aherutse guhamagarwa n'abaperezida b'ibihugu byo mu karere bakamuburira ku mugambi wo gutera u Rwanda amaze igihe afite. Ni nyuma y'andi makuru amaze iminsi avuga ko u Burundi bwaba bumaze igihe buhabwa n'Ububiligi intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare byo kwifashisha muri uriya mugambi. Urwo rwego rwo gukuraho ubutegetsi buyobowe na Perezida Paul Kagame. Uyu mugambi kandi unavugwamo n'ibindi bihugu birimo nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Angola, Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Amakuru yizewe bwiza yahawe n'abantu bazi cyangwa begereye iki kibazo avuga ko ba Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na William Ruto wa Kenya baheruka guhamagara Ndayishimiye bakamusaba kwitondera uriya mugambi. Bivugwa ko Museveni yaburiye Ndayishimiye ko abari kumukoresha ngo azatera u Rwanda bamushuka ndetse ko bizarangira yicujije. Ngo yamuburiye kandi ko niba ashaka ko ubutegetsi bwe burangira yatera u Rwanda. Ruto bivuga ko yahamagaye Ndayishimiye mbere y'uruzinduko aheruka kugirira i Ouagadougou muri Burkina Faso. Amakuru akomeza avuga ko mweruriye avuga ko atazi u Rwanda ndetse ko iminsi 3 gusa aruteye intambara yabirimo kubera Bujumbura we arimo guhungira muri Tanzania. We yanabwiwe ko niba azi ukuntu abarwanyi ba M23 bakomeye ingabo z'u Rwanda zikomeye nkabo incuro 100. Perezida Museveni we ngo yihanangirije mugenzi we w'u Burundi amumenyesha ko akarere kadakeneye izindi ntambara. Perezida Evariste Ndayishimiye arateganya gutera u Rwanda mu gihe hashize igihe kirekire umubano hagati ya Gitega ndetse na Kigali utameze neza. Ibibazo bya politike byadutse mu Burundi kubera manda ya gatatu ya Perezida Pierre Nkurunziza byagize ingaruka mbi ku mubano mwiza wari rusanzwe hagati y'ibihugu byombi. Kuva muri Mata 2015 u Rwanda rwakiriye impunzi zirenga 70,000 z'abarundi. Muri izi mpunzi harimo abanyepolitike barwanyije manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza birangira bagiye mu buhungiro. Kuva ubwo u Burundi bushinja u Rwanda gushyigikira abari inyuma y'uyu mugambi wapfubye. Ndetse kuva mu myaka 2 ishize Gitega yakunze gushinja Kigali gutoza inyeshyamba zo mu mutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwayo. Ni ibirego u Rwanda rwakunze gutera utwatsi rushimangira ko nta nyungu rufite mu bibazo by'u Burundi. Mu mwaka ushize wa 2025 ubwo Ndayishimiye yakunze kumvikana ashinja u Rwanda kuba rufite umugambi wo gutera igihugu cye ruciye muri RDC, aburira amahanga ko natarufatira ingamba intambara izaba ya rusange. Ndayishimiye kandi mu kiganiro yigeze guha BBC yavuze ko u Rwanda nirushima gutera i Bujumbura ruciye muri Uvira. Magambo Evariste Ndayishimiye yakurikijeho yavuze ati natwe i Kigali si kure twaca Kirundo tukivuna umwanzi. Uyu mugabo kandi yakunze kumvikana avuga ko u Rwanda rudafite igisirikare gikomeye kurusha icye, ndetse mu mezi ashize yumvikanye avuga ko yigeze kurwana n'ingabo zarwo bikarangira azinesheje. N'amagambo Perezida w'u Burundi yakunze kuvuga mu gihe kuva mu myaka mike ishize igihugu cye gikomeje kugirana umubano udasanzwe n'umutwe wa FDLR nawo umaze igihe ufite umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Uwo mugambi Ndayishimiye ubwe yeruye ko awushyigikiye ubwo kuwa 21 Mutarama 2024 yarimo aganira n'urubyiruko rw'Kinshasa aho yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Guverinoma y'u Rwanda icyo gihe yavuze ko kuba umuntu yahamagariye urubyiruko rw'u Rwanda guhirika leta yabo biteye impungenge. Nyuma kandi yungamo ko umuyobozi w'igihugu cy'igituranyi akora ibintu nk'ibyo ndetse akabikorera ku rubuga rw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ari amahano kandi bikaba binyuranyije n'amahame y'uriya muryango. Kandi u Rwanda rushinja u Burundi kwakira inyeshyamba za FDLR, umutwe ufitanye isano n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda usanzwe ubarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu ngubu amakuru avuga ko kugira ngo umugambi w'u Burundi wo gutera u Rwanda uzagerweho neza, iki gihugu cyasabye Ububiligi ubufasha burimo bw'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere. Mbere yo kubaha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire
bubitse mu bubiko. Uburundi kandi bwabwiwe Ububirigi ko kugira ngo bigende neza bwakifatanya na FDLR. Amakuru avuga ko kuri ubu ngubu zamaze guhabwa drone za gisirikare zibarwa mu 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo izirasakure, ndetse bukaba bwateguye ingabo 50,000 zigomba kwifashishwa muri iyo ntambara ku Rwanda. Ububirigi bukomeje gushyirwa mu majwi mu mugambi wo gushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma y'uko muri Werurwe 2025 u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano nabwo. Ku ruhande rw'u Rwanda byari nyuma yo kubishinja kurutesha agaciro yaba mbere no mu gihe cy'amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububirigi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. Rwabishinje kandi gufata uruhande mu makimbirane ari kuba rukajya ku ruhande rubangamiye u Rwanda, kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamira u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Ndabashimiye mwese twabanye muri iyi video, mwibutsa gukanda like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi. Imana ibarinde.